Туғандар, ассаламу алейкум. Жантырып Бурсан ағамыздың шаруашылығынан тобы айдап жатқан. Елдің қойлардан бар екен. Корабль деген қошқардың қозылары. Даванға бүкілік жыл бар. Бүгін кешке демалсақ паркқа қашып кетеміз. Үйлердің еттері жақсы, промой чөлден келе жатты. Шыққанымызға бір жұма болды. Еттер өте зор. Паркадан промой келе жатты. Мына қозыны қараңыздар, өте зор. Афган. Мына қозыдағы мультика біраз. Құйығы, жүні, жоғындығы.
Yaman onlar. Şu kapıya baştan olur. Ne? Gavur elde ettir. Yavaş yavaş. One day. One. Ne bu sen? Tuğanlar özüzden soluk Türküzde kursana ağızdan korostan aldırılı karabil urgaç bozusu kalasa mezgili жетip kaldı. Kuyrukları, yüzünü, kulak başı zor forması, yanında turgan yenesi. Kaçtan da arkalanızlar. Şimdi örtülüp zor okuğan. Balgana koştu. Sol köyde kuran. Kurtulmaz. Lan karanızlar toğanlar. Var yok ideal. Kuyruk, jün. Başı, kulağı. Belim tekizligi. Kulağı çalbırak. Afgan Qo'chqordan bozusu. Najunning tozaligi. Xudo xolasa yo'lga chiqdik. Shu yo'lga chiqdik. Yo'lga chiqdik. Yo'lda tutamiz. Söyledik çoğudan. Allah nasip qilsa, mana qo'ylarda bundan o'tkazib o'tamiz. Anjani o'ka chiqarib o'tamiz. Вот мы чипитались. На, Анжаны өкнечи. О, şu tünelde kan çipiteyimiz. Koyda uqta qılasa. Artığızdan.
Жана эле жамгыр жаап кайра ачылып барып чакырып кетсек Hey. Ушул тумшукман чип кетебиз. Аркага өкөтүп кетебиз. Бүлөр. Ertемен Xudo xolasa soat 5'te desek nar jaqa jurt ko'rib çadırını tegib bersek qayra kechga uyga qaytib ketib qolsak Alloh nasib qilsa birinchi bo'ladimi unga ketib Kungu 21 iyun 2023 yıl. Bugün Anjan Öbek'ten aşıp barpa ökөтүп кетишибиz керек эле. Тырылбадык. Төнмөй жамгыр жаап. Көк орай. Ашып өтүп кеткен зор болот эле бүгүн, а? Аттаран бүрүшүп калды жамгыр, төнмөй жамгыр. Çok güzel. Ama bu razına. Göz kurup, takozunu soyup. Kuşlar, kuşlar. Kungu 21 iyun 2023 yıl tangı saat 6 жүктөрдү жыйнап жөнөдүк. Ишине чыгып кетебиз. Койлор жайылды. Такалашынан ары ашып өтүп кетсек, Алла насип кылса. Анжан нече. O жүктөр чийип ылдыйдан. Ошол жерде бир курабай жүрөт. Мүмкүн астында. Бул жака жайып жөнөдүк. Туугандар, чыгып geldik. Anjan Öbek'ten Jaman Pire деген жердер. Ылдыйга түшүп кетебиз. Жага тоостор. Өчөбүз ары кетебиз. Туугандар, деген жер болса керек. Шунан кетебиз ылдыйга. Ошол жака. Түшүп кетебиз ылдый. Көздөп. Каласа бул жакта дагы жакшы экен. Өңгүлөр бар. Жай ташылып калыптыр мына. Сонун болуп. Ач, мен şükürler olsun. Koyacaklarımıza, malcaklarımıza bin mertte razılık aytабыз. Bin mertte rahmat.
Ушундай шартта элдин койлорун багып, карды дебей, мөңгүн дебей, мурда жамыр дебей келе жаткан убагы. Ушул жерге дагы барып, сизге жакшы жайтты видео обзор кылып чалдырып беребиз. Акта каласа жайтка дагы барган сайын жакындап айтабыз. Жогорудан түшүп келе жатабыз. Buranın qozusu tarafligen Qo'chqorov qozusu. Quyruqlar ideal. Çilikleri zor, yenisi kaçtan sebet. Akta kalasa jayıtqa жақындап қалдық. Оша тұрмышқа барабыз. Бас қалды. Чөпөтү сон деген. Қаллар эми кетип мына. Сон болуп калыптыр. Жак Шүкүрованын жайты. Шағал жақын еді. Sonra тұмшыққа төз, нарқымалдардың тұмшыққа. Бұл жақта Исражи Оғаздың қорасы. Бұл ұлық Оғаздың қорасы дейді. Арқаубек Даван. Karabiye, Koç, Kozları.